Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanhi sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayog bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propeta, pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sukad pagyod sa pagsugod og sangyaw ni Kristo sa Ebanghelyo nga iyang gidala, naglalis na ang mga tao. Sige nang linalisay niya ang isyo, tinuod ba nga si Kristo mao ang Mesiyas o dili. Niya ni sangko gyud nga gipatay siya. Hangtod karon sige lang yapong lalis og kinsa gyud tinuod nga sinugo sa Ginoo. Daghan na kayong mo claim nga ako mao si Kristo, ako ang tinuod nga gisugo or sugo sa Ginoo. Daghan na kay na, lalis lang yapon hangtod karon, siging lalis ana. Pero si Kristo simple kay solusyon. Mailhan nato ang usa ka tawo, ang usa ka propeta, pinaagi sa iyang mga buhat na ay mini na asay tinuod nga propeta. Lingi ay mong tupad na unsa man ka, mini o tinuod. Ay daghan ra ba sa kayong musimba? Kamo diha nganong naa nga musdaplin diri mo panuol mo diri kay mahimo mong mini. Gina. Ang atong pamaagi dinhi paduol gyud sa altar, dili palayo. Na dapay daghan kay likuranan ay mo diha nang daplin kay mura mong tagalaing planeta. Og dili mo paduol mini. Og mo paduol. Kana ha, usa na sa mga timaan naa magitaan ng kinaiyaha. Ana bang maglain-lain gyud ba? Kanang ako'y magbuot nako. Ana. Dinis atong simbahan wa unta ng kinaiyaha. Kay manimba tas Ginoo, ang magbuot ang Ginoo. Nya dinhi sa simbahan nato gi-practice nato ang pipila ka mga timailhan nga tinuod tang magsisimba. Unsa man paduol sa altar. Unsay bakanting lingkuranan nga duol sa altar, maoy lingkore. Ayaw pagpalayo. Kay ang Ginoo muingon gyud, come to me. Di ba? Hoy. Kana. Yang anong atom kaslayo? Naday come nga away from me. Maingon ang Ginoo, away from me. Come to me. Gani ang Ginoo gani kalayo sa langit dinhi nanaog gyud siya kay gusto gyud siya sikit. O kanang mga mini nga propeta mao na sila ang mga tigpakaaron ingnon, gasunod sa ilang kaugalingon, wa magsunod sa Ginoo. Lingi ay mong tupad og usab.
Samang ka nagsunod kas Ginoo o imong kaugalingon. Ingna. Na kanang imong kilay kinsa may gisunod nimo anang imong kilay. Kanang imong buhok kinsa may gisunod nimo ana. Kanang imong naong kinsa may imong gisunod ana. Ang imong ay mga buangon kay ta. Tuo tag sige tag simba dinhi nga tarong na ta. Mga buangon apil na ni nagwali. Magdepende gina sa atong matud pa ni Kristo sa atong bunga. Unsa may epekto sa atong binuhatan, nakapahiusa ba sa mga tao o nakapabuwag sa mga tao? Ana, nakahatag bag kalinaw o kagubot? Niya daghang mga naa sigig simba mo'y hinungdas kagubot, apil na ninyo na nagwali. Samot na lang na naglingkod, niya gaduka-duka pa. Utro sana. Kanabang atong ka-stubborn ba? Kanabang atong pagka-self-righteous, pagka-self-centered, nga ang Ginoo murag wa nay labot sa atong kinabuhi, pero kita mo'y gustong mo diktar sa Ginoo. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo, hatagi ko niini. Ginoo, makapasar untas exam. Ginoo, mapromote unta. Ginoo, siging diktar sa Ginoo, pero inigingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, higugmaa imong silingan. Ayaw pagsigig pangigi anang mga yuta, kana mga utang, ayaw na paningil ana. Oy, asa maminaw. Kanang mga bit ni mong bana or mga bit ni mong asawa, pasaylo alag kapituan kapito, apil na sang iyang kabit. Asa mo sunod? Nakakisay mo sunod, ana, beta, asa ka mo? Di pulos-pulos, kita buangon. Na, mailhan sa bunga. Muna si Abraham, usagid sa modelo sa atong pagtuo, kay bisag tiguang na siya kaayo. Kani mga tiguang lisod tudluan, tinuod gyud, masinupakon. Mga tiguang masinupakon. Kung kanusa nahimong tiwasonon, magsige pa yung tiwason. Pero si Abraham, si Abraham 90 na ang edad. Giingnan gyud pos Ginoo, makaanak kag daghan. Igos Abraham, unsaon pa man ako pagkaanak nga daghan nga tiguang naman ko kayo? Ingon din Ginoo, tan-awan na mga bituon. Nituo si Abraham, nisunod gihapon bisag ang iyang edad tiguang na kaayo. Wa gyud makabsis pagtuo, ang iyang obedience to God wa magagad sa iyang edad. Wa siya mangrason. Mao to nga niabot yung panahon nga nakaanak gid sila. 100 years old na edad ni Abraham pagkatao ni Isaac, ilang unang anak. Diha siya nakasabot, o karon siguro ko si Abraham nakasabot na gito, nakadto diayng anak nga daghan kaayo nga gipasabot sa Ginoo, mao di ay ang mga tinuod nga mga magtutuos Ginoo. Kana bang kaliwat ni Abraham diha sa kinaiya, sa iyang relasyon sa Ginoo. Hangtod gutong nanganak na siya ni Isaac, pag edad og 12 anyo sa iyang anak, giingnan pagisas Ginoo, ihawa ang imong anak niya, ihalad nga rin ako nga sinunog. Gisunod gyapong Abraham, pila na may edad niya ato? 112 years old, kamao lang gyapong mosunod sa Ginoo. Nilingian na imong tupad, labi na nang medyo tiwasono na ina mosunod pa ka sa Ginoo. Ina mo sunod pa kas Ginoo, o porti na ginimo yung kamasinupakon. Karon ganing panahon na, dili ra mga tiwasonon mo'y masinupakon. Oy, ang mga batanon masinupakon na kayo. Batanon pa, kana mga bata, kusog mo na mo sunod sa ginikanan, panglaba mo na, bisag usahay kontras buot, bangon na, mo bangon man na. Pero karon daghan na kay mga batanon masinupako na kayo. Batanon pa gani ha. Nya ma-develop na nila. Ini katiguang nga na parte na gina ka masinupakon. Mao na
Dinis atong simbahan na atay mga role. Asa mo lingkod, unsaon paglingkod, unsaon pagsimba, natay role. Nga naman, training lang ni. Kay kani manggong mga balaod, mao ni maghatag og maayong bunga. Mao na si Saint Irenaeus gipakamatyan gid niya ang doktrina sa simbahan. Unsa may doktrina sa atong simbahan? Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. No, hasta kaaway iyang gihigugma, patay siya. Gano, lingi ako nung naimong tupad na andam ka magpakamatay para nako. Sige, ingna. Kana, di magina ninyo kaaway, kauban ra maginas pagsimba, pero ingna ko no, andam ka magpakamatay para nako. Sige, wag yun mo lingi. Klaro ang inyong mga naw. Hadlok ta magpakamatay oy para sa atong isig ka tao. Okay rag sila'y mamatay basta ako buhi lang ko. Mao na rong gubat ba? Tanawa unsa may gibarugan anang nagsigig gubat, mas maayog kamo maoy mamatay kaysa ako mo na bombahan tagid mo maayo, rakrakan tagid mo maayo. Pero dili na maoy makahatag og maayong bunga. Ang makahatag og maayong bunga, magpakamatay ta para sa atong isig katao. Mabuutan man or mabuangon. Sus, ug mao pa lang ni buhato, no? Pagkanindota. Pero nabi pipila nga nagbuhat ani. Usa na silang ibuhat kana yung pagpalit og slat. Lagi. Daghan kay nag-text nato dinhi na ay masakiton, na ay stage 4 cancer, palit lang yapog slat, na apag gibuwagan, gibiyaan sa bana, kay tuan nas kabit, palit lang yapog slat. Kaya nga naman, ang gugma nila dinhi sa simbahan, labaw pa sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon. Murabag makaingon ta ba nga, dili babag ang akong sakit, dili babag ang akong kasakit, aron muundang ko hatag padong sa simbahan. Dili gani babag ang akong kapobre. Sunan ganang maninda lang sa bikiri. Kana bang tindira bas bikiri, mutigong pag yung kwarta para ipalit og slot. Driver og habal-habal, mudalikyat pag dinhi gadas iyang ipalit og slot. Ni ano na nagdag sakyanan palit gyapon. Palit gyapon. Naibata dinhing magsigig balik-balik, 11 anyos na siya. Ang iyang mga madawat nga kwarta sa iyang ginikanan, siyang mga iyaan kay may man sa kay siyang mo parayg-parayg. Iyang tigumon niya, iyang ipalit og slat diri. Dahil nag-ingon siya nako, Pader Obod, ipalit na sa kog slat. Nako, biliban ako nimo, mangimbitar pa siyang mga iyaan, pamalit mong slat itong Pader Obod. Na di maikog ang iyaan nga ang pagumangkon nga 11 anyos palit mangganig slat, sila na noon nga nay income, di mo palit. Unsa man na? Mao na ang kasing-kasing nga gitawag og Kristiyanos nga kasing-kasing. Kana bang kasing-kasing nga Dios nun? Mao nay gitawag og tinuod nga propeta. Salamat kay daghan tag tinuod nga propeta. Halin-halin na gitawon atong slat. Ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday niabot nag 28,921 ka slots. Pakpak. Yes, dotaan naapay 47,079 ka slots. Mawara man yan ni kalit ba? Labi nagdaghan na kaayong mahimong tinuod nga propeta. Nya sa ato sang 19 slot challenge, kutob man ni karumpit sa 30 na to ipon, niabot na sad siya 161 ka 19 slot challenge. So, pakpakya po. Na iniingon ako, Pader, nganong imo manang pakpakan, nga niingon ra bang Ginoo, wala naman kay ganti kon pasidunggan ka diri sa kalibutan. Nako, wa man mi ni pakpak og particular person, ni pakpak man mi sa
group of persons. Nyawa man sana sila mangayo nga pakpakan, kami may nipakpak nila. Ningon mo sa Kristo, dawat lang mo bisan unsay ilang ihatag kaninyo, pero ayaw pangayo, dawat lang. Ayaw mo pangayo nga pakpakan, dawat lang sa pakpakan. Di ba? Naman sa uban mo badlong nako, padir ay kong pasalamati kay mawa na ko'y merit dito, nakuha makakamangayo nga pasalamatan. Awa, abisan pag 1,000 times ako magpasalamat nimo, wa man ka mangayo. Kamong mga bana, wa mo mangayo nga pasalamatan sa inyong asawa. Wa, di malangit mo. Kamong mga asawa, wa mo mangayo nga respetuhon gid mo sa inyong bana. Wa mo mangayo. Kinsa dining asawaha nga okay ra gyud insultuhon or i-abuse sa bana ta sa kamot. Pulos gyud mo mga way ayo. Pagbag-o na oy, pagbag-o na. Kaya ikaw pa der, okay ra ka o binuangan ka sa imong parisyoner, okay. Okay ra kag libakon, okay. Okay ra kag daoton, kadaghan na, okay. Okay ra kag patyon. Time sa ato sa una-una. Patyon ta makahuman baka mo aning project din no. Makahuman mo dili. Di pagbuot Ginoong patyon di okay ra sad. In short, ang tao nga ang tinuod nga propeta kanang kanunay nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, mahinumdom ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasabot ang Ginoo maogi atong sundon kay di gid ni siya malimot. Kita dali ra man tang malimot nya kun atong sundon ang atong kaugalingon, malimot tas atong kasabutan. Daghan na kay dinhing gustong makigbuwag sa bana kay sigihan na lang siya kulata. Ingon na ako da yung pahinumduman, pagkasal ninyo unsa may inyong kasabutan. Siya ambot pa diroy. Isod kay pader, nalimot na ko pader, ako kinasal mo o kinasal nako. Niingon mo pagkasal sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Nahinomdom ba ka ani? Sa niingon ko na sa una pa pero lisod pa diro lisod nako. Baka kunday ka. Balik og sunod sa Ginoo sa kasakit og sa kalipay. Ako din anaon. Hangtod yun maulian bayasad bitaw pa diro no nako karon kasakit paron iagi man kag kalipay. Pag honeymoon day ninyo yawa nam toy honeymoon pa din mabdos naman ko ato pa din ako kato na lang kuan kato na lang wa pa ka na mabdos katong una gid ninyo bang tinukhangay unsa may imong gibati adto di ay atong inyong date ana di ba malipayon ka uban niya no mukilig ka ma-excited ka ana maganahan ka kadto siya mautoy kalipay karon mao na ni ang kasakit i-embrace ng tanan lipayon rakas Ginoo nya abi ninyo mga igsoon 100% sa misugot og misunod aning maong tambag kana bang mahinumdom tas original nga gikasabutan nato tali sa Ginoo ug tali sa atong isig katao 100% nahimong malinawon ang ilang kinabuhi nasulbad pagid ilang problema ngano man kay milihok ang gahom sa Ginoo ngadto sa mga tao nga masinugtanon sa iyang kabubuton. Si Abraham nakatagamtam og katumanan, kita sad makatagamtam og katumanan. Si San Ireneo hangtod karon nahimong modelo sa pagsugot sa kabubutos Ginoo taliwala sa kasakit hangtod sa kamatayon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Yung na sugod karon mahinumdom na tas atong kasabutan ha. Yung na mahinumdom na tas atong gikasabutan. Ayaw limot-limot diha.
nya na timingan man ang imong gilingi, ang imong giutangan na hinumdumi to kanus. Hinumdumi to kanus akan isaad ha, basing maglimot-limot ka diha.